Di constituency ni Borong Ganang on minister, present situation of minister, forest minister ang kono request hanyam tunggo bo phai kisa chini bagai chini je dukudo sonon naifnen mungjago. Ui leke jotolo ha dophatei jatini bagai kok sawo khairenai mangke sok joto asas rui borokno kusugo kai thangke pogui thango nijini thangba lama ponjose khlaimalia bonyole baike nasi sinai lukurok kamini lukurok tam saka khlaine di chini mangbulo aba hanyo montri MLA MD singkake pogui thango kok Abang kok Jalai hambai, kilo kopi no, wate kese kau wate wazak. Ke mo lama ke toksen sini tua sikor, obo main road no, yang kita ke tungkang maya, obo onek bos romi lama hamya, orang gari accident go, bike accident go, ke naiba, ke bos ram dor naik kriba, para kaisa naik kau ya, leka basi itu nolanya nama ba, boleh apa no, itu nama sulam baca, pilih sini wate kese itu komplit tulai. Kai au organo to mas sanai norong oba herong nai salamna nango aro public ni sabakanya bagai public ro bodi horo minister ngo MLA ngo public ro nai dorkam nango phaide lai phaide obo tulasi kono sini tulasi baba sin kokse lama au kutia bai kokse ko saro dalai lama khanja gari ro sten ge on kisu ro gotona gotiwo nge tabuk sung alaka basiro phais nam phaja ge ang koina isini minister senior minister borong ganang MLA sahab sorry minister on mes khadro nungo phaine thide tuno lamar khon kaisa ka hamur khaja de dalai hambai Kok rok lagi dalang. ok to rohin khnawang to khnaya ko je paralo khajuro malaya ba jeng political engage kare bai jeng aborok patuk meta political Nala tam sana musung takuk je o lama norok